No problema. Nie, ale... No, to se prije vidite kako je. Prijatelj, pitao ga, je možda razumio on naš? Daj mi to, daj mi to. Gdje se dogovorili? Sami se 30 puta spremni užete. Za pół godziny będzie... Autobus, tak? Kubirač. Do Uprofora, tak? Tako je. Aha. No jasno. Puszku, Uróżyn, Svetu. Jest. Svetu. Tylko swoje rzeczy, Motor, pasaż, Tako nećemo. dokumenta, Dokumenta, osobne stvari. medany, a kamizelku i hełm Svetu. to Svetu. zostawiamy. Svetu. Manu, gdje veš? Ajmo veš. Veza. Veze, strelmov. A radija? Radio. Gdje je tamo, daj im piće. Svetu. Dobro svoje... Šta ima, imate pivo, hajde, naše pivo. Piva nema. Samo Tako to. A sve, Imate vezu. dovestiš ovaj... Visa, pjoti korpus. Pjoti korpus. Asime, trčećim korak. Neka glumac dođe s jednim autom kod OMG-a. I da donese kasetu. Gdje je ovaj? Treba ove naše usliti rokice. Usliti ove naše rokice. Koji? Da vam kaže žena. Ima ovdje što. Koliko ima civila? Ne znam, treba ispred. Pitaj koliko ima civila. Ješ, pitaj koliko ima civila. I nastupaju ka Slunju. Liško Petrovo selo Prijebor kod Plitvica. I presjekli komunikaciju Korenica Plitvica. Oslobodile objekt Plješević. Nastupaju od Plitvičkih jezera ka Slunju i nastupa od Plitvičkih jezera na Slunju. Po vodovima, komanduj! Idemo ostatak, prilazi. Trčeći korakom u dozdo. Vi nastavljate cestom sad. Koji? Zeba ti. Ubrzano, prilazi. Zilu. Inače. Šta ima? Možda ga dudnu. Aha. Bez prema. Da, evo, svi podijelite.
gdje to? Komandant je naredio da to ide dole. Komandant ovdje. Još evo ne ide. O, gor. Druga četvrta grupa, prva grupa Iževčić. Ličko selo, onaj Vis i ovo. To neka, ide reći Besimu da popiše koliko smo do sada sutko. Muslim, Poljaki. Razumiješ li to što ješ? Nemaju vozila. Vidite, treba dati, molim, sve čuvaj se mira. Prevrni sve jebi ga, neko... A čuvaj se mira, molim te. Ko je to? To je neko urad glasimo, znaš, što mi tu su biti jedno počeli. Izvolite, gospodine Pojeg. Pa, kako ide od Poljaka, ovamo ima fino jedno brdašće. Tu hitno uzmi traktor, ljude, organizuj i prebacite one kvadre, sve da tu bude naš punkt, naša granica i sve. Razumiješ? To je uspio naprijed, to je lepom gdje to je. Vitko Petrov. A stavno na Izičiću. Slušaj, ponavljam. Da još je granica tamo kod Evo ovako, od punkta Poljaka prema Ličkom Petrovom selu, a ono brdo, onaj Vis. sad Tako ovo nađi ovo granicu, da napravimo ovdje granicu, gdje će biti iza nas brdo, jeboga ti. Dobro, Što bliže Ličkom Petrovom selu. razumijem. Ja sam da uspio to pratiti logistici. Ajde, Korpus nema pes drugo, ono što imam ja auto. šta imaš? Ono je samo panciri i municija. Eto, predaj korpus, pa... Ovdje ima 28 automatskih pušaka, Ajde, to predaj nisam sve stavio. drugo. Ajde, Sobrot, kako u listu? ajde, 28 automatskih pušaka nisam mogli staviti. ajde. Tu su vani stavili. Predaj pes za drugo i organizuj punkt i reci... Nek ide Jasip, samo nek vozi to oružje. Dobro, razumijem. I da vratite po tajeru na onaj punkt. Stani, jel si me razumio? Jesam. Znači ti si Huski reci, jer kad dođu Hrvati, oni će misliti da je granica, ne. Znači granica bude na onom brdu ondje. Znači premjesti one kvadre, dalje od Poljaka onaj šator ondje, sva ona policija koja bude Hašimova, ne ondje naprijed. Naprijed ovamo, od kote ovamo. Je, tako i za Berte će biti naša Desno i granica. onda dole ispravimo. Ej, Kada je taj jedan sok na A ima neke mine, no onda postoje gleda svo minira, samo one žice plava, prešao grubo na vrat. Tako rekao da on stoji. mine napravi. Ima nešto nabijeno, ono slično kao zolje, kako ono. Jedan ima neki kabel spred, ima auto, malo granice. Još čekaj. Pravo što vidiš. Ali ovak izpočetljava. Prljava je puno, nije čistije. Bacio, to je naš. Da nije gospodin general da ovoga našeg se na Bugar. Pa jest. Godina, iz 55. Znaš, tu je... Pa gdje ste na našu? Moram vrata, jednog onako stoji. Jedinici koji je sam krija se onako izgračeno. Gdje je to? Nisam ti vidio. Da on imam gledaj. Oni su buceri pušti. Evo ga ovdje, prati naš stvari, ima. Naše vojske, gledajmo sad pucaju to. Dobar. Započne. Stvari zbacimo, zbacimo. Samo ovakav vid nema šta vidjeti, zbacimo neki vid. Zbacimo se, uzimite redenicu došli. Neko ono ova. Ando. To si iskočio za neki jebu. Četnić jada je od. Sad ko pomoćnik. Zeba ti ide. Šta je bilo? Jesu. A nemoj odmah da pljačkaš, jebem ti. Ne znam koja pauza. Bajro, dakle časno što? A znaš šta još ima? Jes. Ha? Mislim ja rekao onaj dan da ćemo
Glumac, uzeti snimke od ovog i evo imaš još gotovo. Varidnu emisiju da napravi. Gdje je snimatelj naš? Gore. Sjedi Varidnu. Možete. Jedinice 52. brigade prije jedno sat vremena oslobodile su Grabovac i sada napreduju prema Rakovici i prema Slunju. Prema tome mi smo današnji naš plan ispunili i očekujemo susret sa Hrvatskom vojskom. Mogu samo da kažem da su Bišćani i ovaj put, odnosno 52. brigada, Viteška, 5. korpus pokazao se u pravom svjetlu, jer tempo nastupanja i ratni plijen koji smo zarobili je velik, a sa ovim činom potvrđene su sve naše pobjede u ove 3,5 godine rata, ove 4 godine teškog našeg okruženja, tako da pohvaljujem i odajem priznanje svim borcima, svim starješinama i cjelokupnom narodu Bihaćkog okruga. Gotovo. Montiraj, piši, idi, pričaj. Možete. Pa evo, nalazimo se na Grabovcu. Jutro smo počeli ovu operaciju koja je krenula negdje oko 2 ujutro. Već oko 9 sati uladili smo bili u Ličkim Petrovim selom. I evo sada negdje oko 7 i oko 19 i 15 minuta nalazimo se na Grabovcu. Evo, to je benzinska pumpa Grabovac. Ovamo je uništeni motor koji je zapaljen 1991. godine, koji su četnici zapalili. Jedinice 502. brigade nastupaju ovim pravcem Rakovice, mislim da su već u Rakovici i dalje prema Slunju. Jedan dio jedinica se odvojio iz pravca Ličkog Petrovog sela prema gore preko Klokočevice, prema putu koji, ovom upravo magistralnom putu koji spaja Slunj i Korenicu i dalje dole prema Jadranu. Izbili smo i sa one strane na taj put, tako da faktički između ovih jedinica koje se nalaze ovdje i oni tamo jedinica, znači Preboj gore, nalaze se tu odavde nedaleko i Plitvička jezera. Znači, oslobođene su i ta odmarališta, u stvari ljetovališta gdje su Bišćani godinama i godinama ljetovali. Sada očekujemo, zavisi od nastupanja Hrvatske vojske, kada ćemo se spojiti. Mi smo svoj plan već dolazeći ovdje ispunili i u stvari zahtjeve od Hrvatske vojske. Međutim, već samo ovo nastupanje premašili smo ga već za neki možda već 6-7 km po dubini teritorije. Srbi su razbijeni dole u prvom udaru i dalje